روداوی لهولیر ایرو بیستو یکی ماها دانزدانه دست بیکا هفته شمیه دل بخوین دارم بولتنه که میشه جواره پیش کشت کم دست بیکا سنفشه اسعد حسن شیبانی کل گندوار قامش لوج دایک بویه و سرکرده کی حتی شیه بو وزیر درو یه سوری سناتورین امریکی گراهام و فان هولن پروژه یاسای جزا کرنا ترکیه آماده کرنه دبیجن اگر ترکیه ایرشی کردین سوری بکه و پروژه یاسا بکه و واره جی بجی کرنه انترپول ج لبنان خواست بر پرس استخبارات سوری جمیل حسن بگره و رادستی حکومت سوری بکه اسرائیل لجولان درباسی ناوا گند نوی سوری بویه که پشتی روا اسد کتنه دستی وی خلق وان گندان جروداوی را بحثا روشا خود کنو اف دیمنجی به کامرین روداوی هاتنه کشاندن و روداو لناوا بازار شامیه لفو تفگرا بازار زیده بویه و که هند بینن خلق بازار جی جروداوی را آخفینه لکرکوک دو ولاتی انج کوبانی عبدالسلام ابراهیم و بشار مصطفى جبر دومانا صوبای خنقین و جان خوش دستان کسی که گندوار قامشلو به نام اسعد حسن شیبانی بو وزیر دروی سوری عربه محلمیه هین نزانم براستی از گلکی به کتم شوپان کاف کیه چیه لی گلک یعنی لکودرش دایک بویه سدی ست نایزانین لی لگندکی لقامشلو جدایک بویه پشرا چویه شامل لشامه مزم بویه بخواج عشیرتا شیبانیه تشتكي زيد سر نايزانين وكا ابو زيد العطار تيناس كرن نافكوية دنها بويا او جي حسام الشافعي بويا هروها بنافي ابو عيشة الكردي جهاتية ناس كرن يعني نافا هيئة تحرير الشام دا كسكي جالكي مزن بويا سروك دستايا سياسية هيئة تحرير الشام هتا شيء او بخوال قال احمد شرع يجي ابو محمد الجولاني يكجي دامزرينرين هتا شيء بويا دمك دريجي لباكوري كردستان والتركي مايا سروك جبهة الشامية جي عزام غريبة أو جي بويا باريزغار حلب بويا محافظة حلب أو جي أدلبية الأدلبية جدايك بويا لويجي الباكوري كردستاني لزانينجاها بينغولي خواندية اللي أف ديمانين كون البشت من دبينن أف أحمد يانجي تشد بيجن أحمد حسن شيباني أسعد حسن شيباني وزير دروية سورية نوية كيه كأجوار بيجم أف كيه أو دي صالة حزار الناس دو حشتي وحفتان دا لقامشلول بندواري قامشلول جدايك بويا صالة دو حزار نهان لشامي باشي ويجاي إنجليزي خواندية أدبيات إنجليزي تمام كريا صالة دو حزار وبيستو ديان لباكوري كردستاني بيجي البنغولي زانستين سياسي تمام كريا صالة دو حزار دانزدان اندام كوميتاي راقهاندنا هتا شيبويا لناوا حكومة إنقاذ لإدلبة سروك الربابرية كاروبار سياسي بو سال 2017 دوسيايا بيواندي درفا يا هتشي ورقرد و إيرو بو وزير درفا سوري هيئة تحرير الشام هتشي نافاروكا جيفينا أحمد شرع لقال شاندا أمريكي أشكركرو داخويانية كدا لقورا وي داخويانية أليكاري أمريكا سوز دايا حكومة نو يا شامي كود چارة سكرنا برسكري كو دوسيا مزنده ببا أليكارية هتشي بك يك جوان دوسيان چارة نويسا هريمين ريبابريا خسر ياد بن كنترولا كردان دايد بن كنترولا هسده دايد اف نافاروكا جيفينا هتشي لقال حكومة
امریکا يعني لقال شاندا امريكي كو تشوبونا شامي لقال بربرسين بلندين هتا شي جفيانين لقال احمد شرع جفيانا ده درباري وي جفينيه ده هتا شي داخوياني ده و داخوياني هل سر اكرانين روداوي دبينن تركيا درباره يپگه حسده و کردن روز آوای کردستان ده گلکی جا امریکا و جا اوروپا دوره يعني چو دوره مثلا تركيا يپگه و حسده تروریست بینه لأمريكا و اوروپا يپگه و حسده تروریست نبینه امریکا ونزانن هف پیمان سرکیه جبو حسده و يپگه لروز آوای کردستان و لباکر روجلاتی سوری فیدان حکام فیدان جا آنالینا بيربوك وزير درفايا ألمانيا رقود دوی مافی همو پیکاتیان لسوریه به پاراستن لی پککه یپگه و هسته نونرتیا کردین سوریه ناکن و اوره نادن پککه یپگه و داعش خناف جروشا سوری سودی ورکرن دوی پککه و یپگه چکان دینن و نمینن يعني حل ببن تشتكي دند بيجا وزير درفايا ألمانيا أنالينا بيربورغ د جفينا لقال وزير درفايا تركيا حكام فيدان دا اشياري دا تركيا قوت دفي د سوريا نودا ما فين كردان باراستي بن و اولكاريا كردان جبو بيش الروجا سوري قالكي جرينجا نابا اف وزير درفايا ألمانيا دبيجا نابا كرد راستي ايرشان ور بيربوك ديار كركو بحزاران كرد لمن بجو نافچين دن جبر تندو تجيه كوچ بربونا وان دوباره كر كنابا يعني ألمانيا دبيجا نابا إيرش جارة كدن بچن سر كردان وزير دربية ألمانيا لأنقرة پایتخت تركيا روجاوای کردستانی و حسده جمجارین دا آجاندایا ویدنه لیج شوازی پیشوازی کرنه دیاره کو نیرینین برلین و انقره لسروی مجاره جهف جودانه پشتی جوینا لگل وزیر درو و سروکی استخبارات ترکیه جی برواجی جاران داخویانیه که هف بشیا چاپمنی نهاد ساز کرن. بیربوک لبالیوسخانه ولات خوش مدیار آخوی و تکزی لسر اولهیا کردین روجاوای کردستانی کر. Die Sicherheit, gerade auch von Kurdinnen und Kurden, ist essentiell. اولهی به تایبەتی بۆ کوردان و بۆ سوبەڕۆژێکە ئازاد و ئاراما سووریەی گرینگە. هەروەها جیەکێ خۆشیە بوو و وەزیرە دەربەیە تیرکێ وها دفکرە. ئەف جی سەدەمەکە دنە و من ئیرۆ بزەلالی ڕاگەهاند نابە بەرژەوەندیên meniyên hevbeş ji ber aloziyên li gel Kurdan li Sûriyê bixirmetirsiye. Eine Eskalation mit den Kurden in Syrien gefährdet werden. حاکان فیدانجی درباره جوینا لگل هفتایا خویا آلمان ده تو داخویانیک ندا چاپمنیه لیل گوری چافگانین وزارت درویا ترکیه فیدان ده جوینه ده جبیر بوکره گوتیه دوی مافه همو پیکاتین لسوریه بین پاراستن لی نیرینا کود بیجه پککه یه پگه نونرتیا کردین سوریه دیگه شاشه ام به تو آوای رینادن پککه یه پگه و داعش جربشا سوریه سوده ببیننو مرجکو یه پگه و پککه چکان دینه و خوهل وشینه یکی دیاخا سوریه و سروریاوی پککه و یه پگه جی دنافده به پاقش کرنا همو ریخستنین تروریت پاراستن امل بندینه همو هپیمانین ما ریزه لنگرانین اولهیه ترکیه بگرن جوینا وزیرین دروین آلمانیا و ترکیه ده دمکی ده یکو سر و کماری ترکیه رجب طایب اردوان روژا اینه ده وگراج مصری ده سینیالا اپراسیونه که نو داو گوت ام ده نشان بدن که دماوی که هاتیه ریخستنین تروریین لسوریه بین جناف برن لگوری بشک جدیمنین هاتنه بلاف کرنجی ارتشا ترکیه شوابوری لنافچه پرسوسیه رحایه هجمارک زیده تانک توپ و هزین خواه و گوهاستنه سرسینور کوبانه فردی ساق روداو وانا اگه تانگا سرن تانگ سناتور کوماریان لینسی گراهام یا امریکیانی و سناتور دموکراتان کریس فان هولن جبو جزا کرنا ترکیه پروژه یاسایک پیشکش کرد بری دمکی گوتن امی آماده بکن پیشکش کرن و آماده کرن و پیشکش کرن دوان روژین داویده ترکیه هزان دشینه سرسینور باکور و روش آوای کردستانی و گروپین چکدارین اپوزیسیونا سوری
پرا قرق و زاخ و بندا و تشرینه آماده نج بکو ایرشی وان دران بکن جار بجاران ایرش دکنشی سناتورین امریکی دخوازن که ترکیه آگربست قبول بکه که هسه دی راگه هاندیه و ایرشی کوبانی نکه سناتور کریس فان هولن لسر حساب خوی ایکس نویساند ایرشین چکداران لسر هف پیمانین امریکایین کرد آستنگیان لپیشیا شر لدجی داعش دردخن کریس فان هولن دبیجه وی و گراهام جبو جزا کرنا ترکی پروژه یاسایک پیشکش کرن اگر ترکی آگربسته و حریم آرام یا بیچک قبول نکه و ترکی راستی جزاین گران وره هر وها گوت او لپی سوریه که آرام و یک کرتی دگرن پشکریا وان جبو هف پیمان وان ین کرد لسوری گلکی گرینگه روبین رشوان روزنامه‌وان و شیروکار سیاسی ادیتور مالپره کرمانجی لدنگ امریکا واشنطن لگل منکک روبین خیراتی مبحث پروژه یاساین وان هر دو سناتوران کر گلک جاران ترکی تهدید کند بین ایرش نکن لی استخوازم بی بزن بم براستی اف پروژه یاساین کتین آماده کرن لامریکا چقاس تأثیر باندور لسر بریارا حکومت امریکا دکر لسر ترکی که بخون جبات سناتوران بشا بلندیا کنگرس امریکیه و سرانسر امریکا تنه 100 سناتور هنه هر ایالت هر استان هر ولایت تنه 2 سناتور وان هنه گوتونا وان بریارا وان گلک گرینگن باندور وان پرزت هنه دما پیش زاگونک و برنامه‌سک و هات پیش و تیویج گلک گرینگه ام نشان داده که سناتور و مجاره که پر گرینگ پر گراند بینن جبو خوا جبو ولایت خوا و جبو امریکا بگشتی پر گرینگ بینن یعنی چوا بیشتر بایختان بسورانی یعنی گرینگی پیدان ام نیت وان نشان داده و گرانیا و گلک نه گراهم hatbu Suriye hatbu Münbiç nastike erde Türkiye baş nastike Suriye baş nastike Kurdan baş nastike Chris Van Hollen deje baskır her du partiyen juda du partiyen rikeber temsildik Chris Van Hollen de bevajiye 2014 de Kobani'de roleki bir güleglis piş perde bu kanekırına Ali Kariya Seroki hinge ve deme Barack Obama pişkiriye bu da kurda dey birateji لبدره هولن پر مزن هبو کو امریکا ببینه کورد برخواد دل کوبانی دما ترسه که مزن بلابو یعنی کریس فان هولن جبه دمه حتی نها کوردا باش ناستکه او دو سناتور تنه دو ناون لگرانیا وان دنا پارتیا وان da mezinin o gave ki bu saçın nişandı da senatoya Amerika cevata senatoran cevata resmiyen Ameriki ciddiyeti bir meselede yani که ترکیه تشتکی وحانه که پیوندی گریب پیشنیار آگربسته بکه او هرما که به لشکر که جنرال مظلوم پیشنیار کری بو رزه و پیشنیاره بگیره یعنی از دکارم بیشم او پنگاف نشان داده که گوتین وان کسانه وان سناتوران نتنه گوتونن او گلک پیگیرن جدینه دکریار ده yani zıvrandine ve nerine dikriar edici ciddine اوکی باشه کرد لوی داره هنه نزانم پیوندین کردان و اف دستلاتان بی یا دونالد ترامپ یعنی پیوندین وان باشن جبو پیش روژا کردین روژ آوای کردستانه؟ او دستلات که وره باشه پیوندی وان نرین وان جو کرداره گلک باشه لپرسکرک او حتی بیست مهایک ربندان نای یعنی مهک هیهین جوخه نرین آل واشنطن اوش ترکیه دخوازه و دمده دم تجارب خود دیگریو ودکی وان تشتغل بکه لزگینیا لزوبزیا ترکیه جبر ویکش برکه حکومت فرمی دست بیناکه ل بندواری نوسا پیشبینی نوسا حکومت نویا دبن سروک که هلبجارتی دونالد ترامپ ده خودی هلبسته که خود به بلکه تبراته که کدر بخون برنامه تدین ده دمازبون موانیته تپرسی بو ترامپ گرو امریکا دکارش سوریه بکشید مشترکوتو باز چهارا کم کشاندن هبه بلکه هجمار زده به هجمار نه حتی زده کرن 2000 نه یعنی
giringe, Suriye giringe, Rojava giringe, Kürt giringen, taybeti dibe venaya heya Suriye'de Kürt gelek giringen. Ez nizanım Kürtçe kas hezahadı binin. Bitişte liver şer kesen psporon Ameriki demam da fıd bijin Kürt xabı tişte biçük müjüldükün. Hezaha biçük dükün. Kürt dibe aktöre serekibin. Yani Amerika'yı ustalı Kürt'a dilerin. Çünkü sistema Kürt'dan seküler باشا كاك روبين بالراسته مثلا بري کو اسد بره هجمارا سربازين امريكي لسوري بردور نحسدي بون لانها دبيجن 2000 لا استخازن في بزارب امريكي باشا امريكي هر دمه دبيج پنتاگون دبیجه وزارت دروا دبیجه کوشکا سپید دبیجه کرد هف پیمان مین سرکنه لسوری هف ام همو ویاکه دبینن دبیسن قبول جدکن لی استخازم به بزنم امریکی و چقاس لشامه پشتا کردان بگرن Peki de bakın, ve dahiliye ve daviye bineri baş, bir Syrian Kurds o SDF. Yani Kürden Suri o HSD. Aha. Dafyani böyle çerçeve HSD de bu. Leşkeri de bu. Anne hadi bir Syrian Kurds our allies. Yani Kürden Suri have been mene. O agahiyen ko az zistinem le Şameji gringi ve rola Kürda hatiye dain. De civina davi daşi. Yani velaten Rojava'yı. Seni de Amerika. Be Kürt'ünü karın. Yani Kürt lomati becim hezeki mezzinin. Ez naha veşana tel temaşa dikim van rojan davi. Brasti roleti gring dilizi. De neziklerine Aliye Kürt'a da mevanette Şeyh Maşuk Şeyh Mürşit Hazmi. Mürşit Hızdevi roleki gring dilizin. Yani ev helvest başa. Kürt Ameriki gringi ekmezin dedin Kürt'dan Aliye siyasici. Naha neteben yetbuyu Basa tevlebuna Kürt'dan da peyvajiyar siyasi dedik ya. Almanya, Fransa, ev hemi bahsedikin Aliye siyasi. Çünkü guharinek vahiye ev hemi dibinin be Kürt Suriye dikare bebe velateki hinci dema esat xaraptır. Serdama esat xaraptır. Çünkü bijareyin Suri nabera xarab u xaraptır. Le sistema Kürt'dan Kürt peşengi dikin. Ev veki cirayeke veki roniyek dimine. Dive Kürt berhem inan ve berhinani Hezaka bitir xurtkuruna ve yeki. Çünkü cihana Rojava'yı ve Kürtlıkarın Kürtçü dibe bitxu bitişten biçuk mijul nekin. O Amerikacı az işler edeceğim yani agahiyen kuheyi Aliye siyasi dayıcı. Bibriyare Hezbida Kürdan, bibriyare Hevbender Ameriki, Hezbida Kürdan, İsrail, bibriyare Hezbida Kürdan o dikeyci yani ona dikeyci. Tegavadin basta sıradan vezir Alman kır. Yani ev seradan net ki jibelede plan kiriye. Jilezo bezdi hatiye. Jibelku Almanya havcet etiye. Türkiye'ye peyamek zelal bide. Vitişti neke. Erişi ki operasyonu ki hember Kurdan neke. Ev dibe mafya Kurdin Suriye ku. Biz yani ki baş bici evle biçin. Yani ev bu xaşı bir yarderiya Almanya nişandı da. Bir canatu bu xazani. Seradan diplomatik gelek mecbeten amade kirin. Ev seradan menje agahiyen pebaber dikarin bejim ne tişteki plan kiriye. Tişteki bu lezibeziye jberku havcebula erde ev tişte şekirin. Ev çi nişanlıdır. Yani tu gavadi jarati jete baskıta çava baskır doste kurda pırın. Rastiyo doste kurda pırın. Havale kurda pırın. Ne demek kurji ben doste yoxa. Kurji ben havale yoxa. Kari dost yoxa hesam bıkın. Çetin ne dijvar ne kın. كاك روبين باور که آها كاك روبين مخص امریکی جمله گفتن هون خوخه ام دخوازن علی کاری بکن هون علی کاری هودو نکن ناکن يعني او گرینگه اوكي مثلا ما بحث آليين سياسي كر آليين سياسيين امريكي مديا يا امريكي دفان روجان دا كاو بحث كردان دكه gelek eleni gelek به باندور هم çepker hem liberal hem rastgir تو بخاطر زانی Fox News neyse partiye komariye. The World per hep ki pir direş ya genel mazlum belakır. Ev vekil liberal tezanin. Demokratın. Yani herkes tu beşli bir zamanı ki hevbeş işkiriya kurdan dikın, destekledin kurdan, alikariya kurdan dikın, bahsa parastın avanya, aliye morali, ahlaki, etiki, siyasi, leşkeri, diplomatik dikın. Yani ne tane medya. Bir raya geçti Amerika. Think tank'in var.
بگشتی کتنه حولی که مزین که کرد راستی ایریشه که نون نبن کرد ورن پاراستن وکی وفاداریک وکی هوبندک وکی هوالبندک yani medya Amerika'yı rolü ki pır gring dilize. Rojek derbaz na ve medya ki mezin milyon şoper خاندوان گودارین وان هنه بحث کردان نکن قلا کردان نکن بله حوجبونا پاراستنا کردان نکن اوجی شانس که مزین یا کردانه یعنی مدیاش پشتا کردانه بیرا گشتیش گل امریکیش جخاج مجبه از ذکرم بیشم اتمسفر واشنطنه گله باشه هنه بدبختی هي او سردمكو حكومتا نو دست بناكه حكومتا نهاجي ايدي شويه او دیواره مزین او آستانگی که مزین جی کرده چیزی که جوخات ترکیه جی دوخازه و دمه به کار بینه تیشته که اوسا بکه که کس فهم نکه چی بویه بلزو بزی بله لو ماجی پشت کردان گلک آوارته یکو وی تیشتی ببینن و خانیزی که هف بکن دما دیچن به نونیران امریکی داخل آلمانی داخل فرانس داخل قطنه به 5 خال 10 خال 15 خال هبش هبن سروان خالنا اخبطنا خبكل هذا وان قال جرينجا دابا هذا خاش بتشوف جي نبينن بله گلک اسپاس روبین رشوان روزنامه‌وان و شیروکار سیاسی و ادیتور مالپرا کرمانجی دنگ امریکا واشنطن لماغدابورغ المانيا كسكي كوب اصل خص سعوديه اوتومبيلا كجلك بلز اجوت لخلقي قلبان كوجاجنا كريزمس پیروز دکرن بدهان کس هاتنه کشتنو بریندار کرن کسی کو ایرش کریه پسپور نخوشین درونی بویه یعنی سایکولوگ بویه 5 سالیه تمنیوی ناویجی طالب عبدالمحسنه فرماندار گشتی هزین سوریا دموکراتیک مظلوم عبدی ایرش کل ماغدابورغ چی بیا که ایرش که تروریستی بناف کرو او ایرش شرمزار کر مظلوم عبدی لسر حساب خواه لپلاتفورما اکس دبیجه او بتندی ایرشا تروریه لألمانیا شرمزار دکه سرساغیه جه مالبات قربانی و حکومت آلمانیا را دخوازه دبیجه افسوجه که هاتیه کرن جاره کدن دیار دکه که دوی هولدان ناف دولتی جبو جناف برلن تروری بردوام کی ناهیله کرد ببن یک تماشاوانین هیجران کی ناهیله براستی از مراخت کن بنیرن امریکی، فرانسی، اوروبی، ناس، دوست به مرا گیش بونه یعنی دکن ناکن نکارن کردین روش اوای کردستانی الهف بینن جبو که هلوستا خوب بکن یک به هفره بچن شامه و داخوازا مافین خوب بکن امریکی، اوروبی، کمونیست، دیندار و دینسز لقامیشلو پارتیان سیاسی جه پارتیان سیاسی رجا دکن لبر وان دگرن که به هفره ببن یک هلوستا خوب بکن یک لی چه بکن بیانی براستی دکن ناکن نکارن کردان لحف بینن چه نابه راپورتک هیا لی تماشا بکن لباجار قامشلو هولين أمريكي وأوروبي جبو بيك إينانا يكريزيا آليين سياسي ينروش آواي كردستان بردوامن لحتى نها بأنجامن هريك جسكوت بولز نونري وزارة الدرفية أمريكايل باكورو روجهلات سوريا وفابغيس ديبلوشان دبلوماتكار فرنسي يبر برسي دوسيا باكورو روجهلات سوريا سرپرشتيا وان هولاندكن شاندایا امریکی فرانسی روژا اینه لگل سروکاتیا انا کسی جویا بو لتو انجام زلال جوینه در نکتبون. تنها آلین سیاسی ین روش آوای کردستانه نتهنه نکارینه لسر نیرینه که هف بش و شاندکه یک گرتی لحف بکن لنکارینه لحف جی بجون. في درباره دا محمد شريف برهك اندام انجمن خوجهية انا كسي لچلاغا اشتورا مدياي يا روداويرا آخذي ام هيفين اب دفرتا دينيا قبدس مباهتي ام ما في ملتي خبرنا ده يعني شينا بيك تكتك هاري شامي عن هر يك لحالي خوا اويا ما في ملتي كيب چند سالا بندست مايا براستي ملتي مل افدروج سالا زانا لبدكين هردو خودی بخاطر برفرهی دانی بنا ما في ملتی مچیا
يعني نجولاني ونتكس ما في ملتي مناديني نقا أم دينن خذي بقوتا وا هيزن ناكوكينا برادا هي ولا هبرون بدستوا بقرتا بانيا جم نمجهم خابنيا بيانين تين ولا هبدرونين ما في ملتك يعني تواكي بشند سالا بندست معنا ما هزار باكروانا دانا ايرو نكارن خل همبر دجمني خل همبر كسي برتكن ما في ما اذا بلا ام بشتا خندن امريكا وكسن بياني تكسي سربياتين بيانيا قال كرد فروتنا باردان اوايا نبي هفدم لگل هولن دیپلماتیک ان امریکی و اوروپی کسایتی چالاکوان اونونرن هن پارتین سیاسی جی لقامشلو جوینن برفره جبو شوره لدار دخن بشدارن وان جوینان هول ددن کوفشاره بدن سر آلین سیاسی ین روش آوای کردستانه جبو پیک اینانا یک ریزی و یک هلوستیه دوی قوناغا نودا یا جیانا سیاسی لسوريا وروش آوای کردستانه. حسين عمر روداو پیامنیر روداوی لشامه هلکوت عزیز چو سر سینوره دنابرا اسرائیل و سوریه تا لگوری دیمنین کتنه دستین روداوی هزین اسرائیل سینور در باز کرنه درون این وانجی به بردوامی لنافچه دگرن جو ولاتیان جی خواستنه که آلا سپی لسر مالین خو بلند بکن جبو کو نین بمباران کرن اسرائیل جه ولاتیان دا خواست کریه که اگر چک سلاح دست وان دا هبن بلا چکین خو سلاحین خو را دست بکن خلق دوره جرودا بر آخفینه دویژن هزا اسرائیل کلوه دوره هیا همو جورا چک بوان رهنه يعني قالك چککی قالك زیده برنالوی داره بجی کرنه دویژن خلق جهاتنا پیش يعني جوية كي نرازية كو إسرائيل زيدا كتيا نوفا آخا سوريا هل كوت عزيز أف رابورت آما دكر سوپای ئیسرائیل هێزێکی زۆری بڵاو پێکردووە و بە قوڵای زیاتر لە 5 کیلۆمەتر پێشڕەویان کردووە و هاتوونەتە نێو خاکی سووریاوە. گوندی سەیدا لە پارێزگای قونەیترا، گوندەکانی عابدین و مەعێریە لە پارێزگای درعا ئەو ناوچانن کە سوپای ئیسرائیل چوونەتە نێوێەوە. من لە دوایین خاڵی سنووریم ینی سوپای ئیسرائیل هاتۆتە نێو خاچی سووریاوە ویستم ینی زیاتر لیان نزیک ببمەوە بۆی کە وێنەیان بگرم هەوڵ بدەم کە قسەیان لەگەڵا بکەم بەڵام تەقەیەکیان بە ئاسمانە کردو وەکو ئاگادارکردنەوە کە لەوە زیاتر نزیک نەبینەوە بەڵام لە وێنەکاندا بە ڕوونی دەبینرێت کە سەربازانی سوپای ئیسرائیل و چەکی قورسەکانیان بە تەواوەتی بەسەرم ناوچەیەدا بڵاوە پێکردووە هەرچەندە ینی دەسەڵاتی نوێی سووریا چەندین جار پامیەوەی بڵاو کردەوە کە ئەوان نابنە مەتەرسی بۆ سەر ئیسرائیل و ڕێگە نادەن هیچ هێرشێک لێرە بۆ سەر ئیسرائیل بکە بەڵام ئیسرائیل متمانەی نییە بەم قسانە بۆیە بە شێوەیەکی فراوان لەسەر سنوورەکان و بە قوڵای چەندین کیلۆمەتر هاتۆتە نێو خاچی سووریاوە. ئەمە خاڵێکی سەربازی ئوردەنە لەسەر سنووری نێوان سووریا و ئیسرائیل. دۆخکە لای ئەوان ئارامە و سوپای ئیسرائیل ئەگەر چیلیان نزیکن بەڵام ڕوبەڕویان نەوەستاونەتەوە. الجيش الإسرائيلي عند هدنك الشجرات. ارتشا إسرائيل نزيكي وان دارانه لور بجهبونه تانك وتراكسين وان لورن هجمارة وان زيدانه جارنا درباسي جند بن ودشنا والا جند جارنا جي دشن جند عابدين بعض الأحيان يلفوا من تحت من شف الوادي يوصلوا لقرية عابدين وهيك يعني. درۆنی ئیسرائیلی بەردەوام بە ئاسمانی گوندەکان دێن و دەچن و چاودێریان دەکەن. سوپای ئیسرائیل داوای لە دانیشتوانی گوندەکان کردووە ئاڵای سپی لەسەر بانەکانیان هەڵکەن و هەرچی چەکێکشیان هەیە ڕادەست بکەن. هاي أرض جولان هاي أرض سورية هاي مو أرض إسرائيلية اللي عنده رصاصة بتنزل البيت على رأسه. کسی که گلای کوی هبه مالاوی تیوران کرن داخوازا رادس کردن چکان لمدکن ام نکولین وانن ام رادس نابن سلم سلاح ولا راح نرد عليهم وراح نظل بسوريا وبغصب عنهم. هذا آخر كلامنا. عملنا مظاهرة قال طلعنا لغاد. خو پیشاندانك ما هبو قلا بردان دخوازن هريم ما داقر بكن. والله ماني عارف انهم شو يريدون بدي يحتلوا المنطقة بدي يفوتوا على المنطقة يحتلوها. لە دوای نەمانی سوپاکەی بە شارەسەت سەرسنوورەکان چۆڵ بوونا هیچ هێزێکی لە نابینرێت تەنانەت چەکدارانی تەحریر شامیش هەڵکەوت عەزیز ڕوودا و سەرسنووری نێوان سووریا ئیسرائیل. حیفا خەڵکی کۆبانی کۆچبەر ببن
وبتشن للسروجة ياجي الجهة كده حمالية ببن حمال تيما روداوي يا أوفيسا إسطنبول جبور روشا كوباني بشوبينه شو سر سينوريد نافرا سروج يعني برسوس وكوباني دا نافندا سروج برسوس تاني 15 كيلومتران جباجار كوباني دوره لكوباني بخوا باجار يعني 0 كيلومتر سر سنوره مثلا دنافرا مالا ما وسينور دا كامي كيلومترك يعني ام بمشي مثلا جمال درد كتن دشونه سر سينوري باكور كسانه بمشي كامي 10 دقيقه دريش تكر ام دقيشتنا سر سينور تركيا ديواركي بتوني يعني ديواركي بتون لسر سينوري كوباني وسروجي افاكريه دريه سينوريه مرشد بنارجي قرتيه چونو هاتنا نزيكي سينورجي جالي هزن تركيا و هاتيه كنترول كرنو قداخه کرن يعني کس نکاره بر حتی نه نزدیکی سینور ببه دروژن داویده ترکی هزا که مزن بریال سر سینور بجی کری لنها جوار وی بیجم روشا کوبانی آرامه يعني شر مرد شکلی تنه جیان خلکیجی با آوایی که آسایی نورمال بری ودچه کوچ برن خلکی کوبانی کل عالی باکوری کرسانی نه ده ترساویه که دانه که ترکی جاره کدن ایرش بکن لی نه اوروپا نه امریکا کسک نخوازه و ری ناده که ترکیه ایرشی کوبانی بکن اف در سینور بنخط و سرخطه یعنی سینور باکور و روژاوایی کوبانیا روژاوا کل جهان وک سمبولا برخودانا کردان تی ناس کرن 500 مترو لپشمنه کو اف دیوار جی جالیه ترکیه و لهاتیه کرن لالیه دن لملمنه چپه جی کوبانیا سروجی کو به ترکیه وک مرشید پینار تی ناس کرن هیه ترکیه دیوار بتونی لسر سینور کوبانی و سروجی لکریه و دریه سینوری مرشید پینار جی گرتیه چوینه هاتنا نز سینور جالی از نولکاریا ترک و تی کنترل کرن و دستور بو هرما تایبت آلشکری نایداین اف در میدانا سروجیه هن پنابرن جکوبانیه هروشتن و میدانه و جبو دبارا خوب کن کاره حمالیت کن لی چاو گوهوان تم لسر روشا کوبانیه محمود حمد علی 65 سالی کوچبرکه جبیر مامیا کوبانیه او 11 سالن ج کوبانی کوچبر بویه و به مالباتا خورا لسرو جراحه بجیبویه او دید خوازه وگره ولات خو از خلکی کوبانی ما هم نوی داره پر ظلم لما بو بیراک ما وفات کرد زاری من نهار نخواشه عدی آب نکن از خوازم آب رن ببی ما خوازم خراب ببی کوچبرن ج کوبانیه دناف ترس و اندیشه ایرشو اپراسیون کنو یا ترکیه و گروه بسر و داجیان خود دومینن 11 سال نیلی برم کتا 11 سال علم خوزه نیمو ولاتی مرانی شیرینه ولاتی وی کوبانی روشوان چوی وزعی وان والا دبین نرنده دبین انش من ندیه مو دترسن به تلفن ده خبر دن دترسن آره دترسن لی خلک سروجی و کوچبرن ج کوبانی به اندیشه و فکارن هم خواستن هزارن مدرسه 50,000 بری داره کرد ما چرا اپراسیون دبه هم بداری که امنا غاز شر ببه هم گی برای هفن خواهدیم هم تب مشن هم جو جیران منه اوچ قمشی منه هم خواهدیم برای هنه جی خواه واره خواه بوی کوبانی هم دویم برای انسان که راحتی هف واره یاسا شر باسه مگی ازراره هم گی یعنی وی بلگی هم یاشا میشتونه تخواستن کوانی یوخ بکن حلقی کوانی جی پر باشه قارشی داعش درکت سواشک خواه پر شباب دا سواشک پر چتن بو ترکیه جالی هرما البیلیا کلیسیوا سوقیات خویا لشکری بو هرمن الباب و جرابلس دومینه و بو احتمالا ایرشو اپراسیون کنو یا سر کوبانیه آمادهی خوین سرزمین و دیپلماتیک دومینه نها روش لسر سینور کوبانی و آلیه باکور آرام دخویه لبل الگوری چافکانین هرمی بریا چند روزان ارتشا ترکیه هن سوقیات لشکری جبو سینور بجی کریه نها آگربست هاتی راگاندن ل آگربست و داوی هفته به داوی وره پشت وی که روش و چوابه نایزانن جلو مامجی هم جالیه کوبانی و هم جالیه سروجه و خلق به اندیشه
و فکارن داکو اپراسیونک لشکری لسر کوبانی چنبه امرسون مس روداو سروج سینور کوبانی رحا هر لسر مجارا کوبانی و جاره کوبانی نکل کوبانی یانجی لروها و لپرسوسی دمینن خلکی من زانن درکتن گلک درکتن دروی هاتنا و داره باشوری کردستان بجیبون لکرکوکه دو ولاتین جوی باجاره می روجاوی کردستانش کوبانی بناوی عبدالسلام ابراهیم 33 سالی بو و بشار مصطفى 26 سالی بو جبر دومانا صوبای خنقین هر دو کس 8 سالن کار بیران کلاندنا بیران دکن یعنی سرغرازان کار دکن هری داویجی لجه خواهی کار دکوونه خو و دخنقن هفجینا عبدالسلام دبیجه اقامه وان تنه وش حکومت کردستانی هیوی دکه رجا دکه که ری بدا وان بچن روجاوا و ترمی وان بشیرن از جی هیوی دکم رایدارین کردستانی ببن آلی کار جبو که او مالبات او خانم بکاربن درمین خود درباسی روش آوای کردستانی بکن و ببن لکوبانی بشیرن اقامه مالباتان تنه نکارن درباسی روش آوای کردستانی ببن و هیوی من اوه که حکومت کردستانی برپرسین کردستانی ببن آلی کار هیوا حسام الدین او راپورت آماده کرد. هاوژین و منداڵی یەکێک لەو دوو کرێکارن کە بەهۆی غازی سۆپاوە گیانیان لەدەستدا. عەبدولسەلام ئیبراهیم تەمەن 33 ساڵ باوکی 4 کچ بوو لەگەڵ بەشار مستەفا تەمەن 26 ساڵ خەڵکی کۆبانەی ڕۆژئاوای کوردستانن شەو لە کاتی خەوتنیان زۆپاکەیان غاز دەکات و باهۆیەوە گیانیان لەدەستدا. قلت عادي كران قلت شافي هيك شافي فربم رجع ورم ماله تشتغل خبوينا مر تزارو كتانه مان لا إقامة هي أنا تشتاق هي نصانم تفكر نكانم ذاكرم بإقامة سريجي شر وضع خرابة هيك مسعد إقامة كبدانا والله زور ممنونم ئەو دوو کرێکارە ماوەی 8 ساڵە بۆ کارکردن هاتوونەتە هەولێر و کەرکووک و باکری ڕۆژانە کاریان بیر هەڵکەندن بوو. لەناو خێمە ئیشیان بەغازیان کراوە بۆ ئیشە بەغاز کردو خێمەی سەفەریەوە 2 متر بە 2 متر سەفەریە صاحب بیر ساعت حوت ئەڕۆی لایوانە حوت و هەشت ئەڕۆی لایوانە سیرەکە دەنگی بوانەدا لە هەڵسن هەڵناسن براکە ئەرێ بڕۆ سیری کە بزان هەناسیان هەیە نییە کە صاحب بیر ئەڕۆی سیری هەناسیان کە هەناسیانە ئەڵێ تەلەفۆنەکە بۆ برام ئەڵێ هەناسیان برای مخم لە هەولێرە. لە پشکنینە پزیشکەکان دەرکەوتووە ئەو دوو کرێکارە بە غازی سۆپا خنکاون و دوای 6 کاژێر لە گیان لە دەستدانیان هێز ئامنیەکان تەرمەکانیان ڕەوانی نەخۆشخانەی ئازادی کردووە. تەرمی ئەو دوو کرێکارە ئێستا لە بەشی پزیشکی دادی نەخۆشخانەی ئازادی کەرکووکە کە سوکارەکە یەک داواکاریان هەیە کە لەگەڵ تەرمی کوڕەکانیان بچنەوە ڕۆژئاوای کوردستان و لەوێ لە نێو خزم و کە سوکاری خۆیان پرسەدا بنن و بەشداری لە ماتەمینیەکەدا بکەن. ئەمەش بە پێدانی ئیقامەیەک چارەسەر دەبێت بۆیە داوا لە حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکەن ئیقامەیان پێ بدات یاخۆت ڕێگایان پێ بدات بە شێوەیەکی کاتی بچنە ڕۆژئاوای کوردستان و دواتر بگەڕێنەوە باشوور. هیوا حوسام الدین ڕووداو کەرکووک. دچم شامه جاره کدن لف و تفگرا لناوا بازار شامه زیده بویه یعنی بدی خلق داد کهونا بازار دکرن دفروشن و کیف وان لجیه رژیما بره سوری یعنی رژیما بعث و اسد قالك جورين خارنه بحجتك قاچاغه قد خكربون دكانين كو او كلوبل دفروتن جي دهاتنا قرتن نها او حمو استنجي دي نمانه ودي حرتشت هما بيجن البازار تينا ديتن فوتو جورناليست روداوي للشامي بلند طاهر الودري بنيرن شو ديمانين جوان جنافا بازارين شامي آنين سر اكرانين روداوي هند بهند لفو تفقرا كرينو فروتين اللي بازارين شاما بايتختا سوريا دست بيدكا وجد من بري بهتر دبا تورا مدياي يارو داوي روشا بازارين شامي دشوبينا و ديمنو زانياريان جوي دريفة دقوهيز خلق الخوشية أخوة بفي قهرين نشان ددن
و دبێژن di serdema berê de wan gelek zehmetî ji sazî û dezgehên hikûmetê didîtin. Aniha cudabûneke birbiçav di nirxan de diyar dibe. Ev yek di demekê de ye ku bihayê pereyên Sûrî li Şamê bi derdora 14,705 lîreyên Sûriye li beramber $1 Amerîkî. هاي كان حقها 50,000. نرخ وی 50,000 بو ایرو نرخ وی 20,000 حتی 15,000 وی امجی به پار کربون اگر فرمانبر تموین هاتبا جمع وککو کیلو یک ماده هشبر گرتیه ایدی حتی مروف جچیروکا فایلا تموین رزگار ببه نزیکا 40 میلیون لیره سوری پیوسته زندانی کرن جی هیا اگر تشتکی لجمتا بگره بگوتن آوان قاچاقه لی اونه قاچاقه شوکولاته که جبو زاروکه کی بچوک موزک نبو مروف بده زاروکه کی بدرێژیە ساڵên krîza Sûriyê ji bilî bi qaçaxî gelek corên mêwe û xwarinê derbasî wî welatî nedibûn û eger hin cor jî peyda bûbana piraniya gelek ji welatiyan ji ber hejarî û kêmderametiyê nikarîbûn bikirîne. في شغلات صار لها 10 سنين مثلا ما نزلت مثل الاناناس الجمارك كانت كله هنتشت هنا جده صلان بعد كتنا وك اناناسي جمركي افهمو تشت قدخه كربون تاني بقاچاقي دهاتن لي اگر بگرن سرپیچی وی گلکه بمليونانه نرخي وي 2,000 بو و تا اول بازار نددید لی آنها به 40,000 هيا خلق هنا دکارن بکرن بري کسکی نکاربو بخورا دل خلکی دبجیایی لی نکاربون بخورانا براستی سپاس جو خودی را امجی رزگار بون خودی وان نوافقینه هنکس هنه هفته وان 200-300,000 لیره یا بهای اناناس کیه نکارن بخورن چه بکن و نکارن تشتکی بکرن جحشتي برفانبارا 2024 و هفدم لقل رخينا رجيم أسد إدي بازارين شامي قشبون كبر بتشاف دبينن أو بارگرانيا گمركي كهبو آنها راوستيايا بآوايكي كوباندوري لنرخين كرستو كلو بلاندكا دناف دجي خوارن كسكاهي وميوه خالد جميل محمد روداو نیشتم داویه بلتنی تماشاگانی نشان بالا و آوا و تماشاگر سبا ساعت 7 سامی هم ببینن خواهد داوی دمی خود نوچه به سپونسریا FIB